Leedu andis täna hommikul välja õhuohu hoiatuse, paludes inimestel varjuda ja peatades liikluse pealinna lennujaamas, kuna kardeti, et droonid rikuvad riigi õhuruumi. Leedu kaitsevägi kirjutas pealinna elanikele saadetud sõnumis: varjuge kohe ohutusse kohta, hoolitsege oma lähedaste eest ja oodake uusi soovitusi. Hoiatus anti välja ka Vilniuse parlamendihoones, kui parlamendi kõlarite teel edastatud teates öeldi: õhurünnaku ohu tõttu palume kõigil hoones viibivatel isikutel minna lähimasse varjupaika. Ignalina rajooni omavalitsus palus õpilastel ja õpetajatel varjuda ning ametiasutuste töötajatel olla ohutus kohas ja oodata edasisi juhiseid. Tokia realybė. Vyksta karas netoli mūsų, kariniai dronai skraido netoli Lietuvos, Latvijos, Estijos teritorijos ir esant padidėjusiai grėsmiai mūsų piliečių saugumui, mes privalome piliečius informuoti. Leedu riiklik kriisiohjekeskus teatas varem, et andis hoiatuse vastuseks naaberriigis Valgevenes tuvastatud droonile iseloomulikule radarisignaalile, lisades, et drooni päritolu pole kinnitatud. NATO hävitaja tulistas alles eile Eesti kohal, täpsemalt Võrtsjärve kohal alla oletatava Ukraina drooni. See on järjekordne õhuruumi rikkumiste seeria piirkonnas seoses Ukraina sagedaste rünnakutega Venemaale ajal, mil Venemaa peab Ukrainas täiemahulist sõda. Gyvenimas yra sustojęs Ukrainoje, tai turėtų Rusija sustabdyti karą ir Europoje gyventume taikoje. Umbes kella 10 ajal hommikul anti teada, et Vilniuse kohal on suletud õhuruum ning hoiatus laienes kogu maakonnale. Mõni minut enne 11:30 tõsteti aga ohutase kõrgeimale, punasele tasemele, mis tähendas inimeste jaoks varjumiskohustust. Kell 10:51 kõrgem ohutase tühistati. Murelikult vaatab aina sagenevate drooniincidentide poole ka Poola kaitseminister. Wczoraj doszło do zestrzelenia na terytorium Estonii. Dron był wystrzelony przez Ukrainę. Na pewno Ukraina tutaj musi, i o tym też mówią wojskowi, mówi się w NATO, dużo bardziej precyzyjnie obierać cele, żeby nie zagrażało bezpieczeństwu państw NATO. To może służyć do prowokacji rosyjskich i może być przez Federację Rosyjską wykorzystywane do propagandy, jak i również do eskalacji konfliktu i zaostrzenia wojny hybrydnej.